الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خوشك براي برمد ممن قدر بلن از خازم ایرو جوارا دبن رونایا قرآن ده باسا هنگ روشا مسلمان بک براسی دما مرو لتوایا قرآن میزه دک قرآن دخوین فهم دک مرو دوینو کو ایر مرو ایمانا انسانا لبیجنگا قرآن بخ تی گوتنی میلیار و نیو مسلمان هی براسی بکی میلیار و نیو مسلمان آنجی 2 میلیارد مسلمانی بکی جسدی 10 منینه ویجا گامرو قرآن دخوینه فهم دکه مرو باش دزانه کو چما سروک و سرور مسلمان دولتی کو خلق وان مسلمان اقتدار وان چما قصاد دجاتی و دجمنیا قرآنی و هر وساریا پیغمبر دک کوا تو بویج بیما کی دجاتیا و دجمنیا پیغمبر دکه دکار انسان ویا ببیجم گاوا تا مخالفت دین خود تا مخالفت دین خود کر تا تمام جیان تا امر و فرمان خود تعالی تو نبو اوا تا مخالفت ریا خود پیغمبر کری و تا دجاتی و دجمنیاوی کری لیجبو خاطنی کم مسلمان باجی فهم نکه ام به هنک مال قرآن نویساندن کی کو دجمنیا خود بک نه کی کو مخالفت امر و فرمان خود تعالی بک اوان کسانا خود تعالی وان د دنیا دا رزیل و رسوا دک نور جبو که مسئله ورفعم کرین امی جوار 2 آیتا بخوینن سوره توبه آیتا 24 هر بسا سوره مجادله آیتا 22 دا توی بالا خوابه دی خود تعالی ده سوره توبه آیتا 24 دا باسا 8 پوت تادک 8 پوت پرستی آدک ایر ایرو ده جیانا تمام مسلمانا دا اف پوتانا اف تاغوتانا هیه ده جیانا هم بابک ده جسدی 9 و 5 مسلمان به وی شکل هانینا اف پوتانا ده سری واندا ده مجی واندا ام بی جیگتی وان پوتانا لبا وان شیرین گلک جی حزکه سوی حتی نیوارج بو خاطر وان پوتانا ده خوابتا جبروی جی روشا مسلمان روشا که رزیر و رسوا ده مسلمان ده سیاست دنیا ده ده آبوریا دنیا ده ده تکنیک و تکنولوژیا دنیا ده حدد اخلاق اسلامی ده که ام بی لپی تمام دنیای و علاقه وان و دین و دیانتی به هم ناسه کرن جبروی جی قرآن جمع دور خستن نهیشن قرآن به اقتدار و هر وسا قرآن دخونه جبو مسابقه جبو ام بی قرآن و جبو خاطر یارشمی و جبو خاطر هفبری و ام بویژن قرآن حافظ دکن دیگه اون خواشن تجوید درن دخوینن لکلمه کش قرآن فهم نکو قرآن ده حیات آوان ده تونه و جده حیات قرآن ده تونه جبروی خود تعالی ده سوره توبه ده بحثا 8 نخوشیات دکن بحثا 8 ام بویژن پوتی کو پر بلبر دل مسلمان شیرینه سوی حتی نیواره حیات خوش بو خاطر وان ترخان کری وقتان ده سوی حتی نیواره جبوان دخوته بحثا وان دکل کو دوی ام جوان دور بسکر خواهی تعالی سوره توبه ده بسم الله الرحمن الرحیم واد ویجو قل بوی یا محمد این کان آباؤکم اربابی و ابناؤکم زاروکی و اخوانکم ام برای و ازواجکم جنی و یا جمیری و عشیرتکم ام بوی دوست و حوال و عشیره و آنجی پارتی و ریخستنا و اموال اقترفتموها مالک و کم کرید داید بر هفدو جمع کرن و خفتی هم زنگین بونو لورد و ترینولک پریوه هیه و تجارت تخشون کسادها تجارتا که مدترسن که کم ببن تجارتا سلاحا با مال با حبوباتا با خوارنه با تجارتا نافخوایی به تجارتا نابنتهی به فرقاوی تونهیه تمام تجارت ویجه و مساکن تردونها و هر وسا خانی که هنجی رازینن برجی وحی سارا وحی ویلای وحی خانی و گلکی خوشک و مزین و خملان دیه و گلک به مفرح دو سرفنازن ایروانا تشتی که مگو احب ایلیکم من الله و رسولی جا الله و جا رسولی وی جباوه دلی و شیرین تربه و جهادی فی سبیلی هر وسا جهادا دریاوی دا ایر باو دیه و برای زاروکی و برای و جمعی و یعنی جمیره و عشیره و مالک و کمکری تجارتا کو هندو ترسل کم بوه کو ام بویجن تجارتا که و هم روی ام بی جیرو ام بی
milyareki dikin û ditirsin bi 100 pon bi 500 pon bi 300 pon kêm bive û her wisa xanî jî hez dike ev vana li bar dilê we ji Allah ji pêxember û her wisa di cihada derya Xwedê Teala da li ber dilê we şîrîntir be Xwedê Teala divê feterebbesû hûn li benda bendê bin heta ye'tiye Allahu bi emrî heta Xwedê Teala tiştê ku derbarê we da wê teqdîr bike hukmê ku bide wê heta were Wallahu la yehdîl qawmel fasiqîn bêguman Xwedê Teala qewmê gunekar ev qewmê ku ev kesê ku van kesana li bar dilê wan ji Xwedê pêxember û ji cihada riya Xwedê da şîrîntir be tu carê Xwedê Teala hidayetê riya rast nake parawan û tu carê serket û serfiraz nabin Bêja gava em bivê hezkirina Xwedê pêxember û cihada deriya wî da çi ye ana tu bipirse herkes dê olur mu malê dünya ji Xwedê ji cem şîrîntir nene ki yani malê dünyayê çi ye em bivêjin malê dünyayê Xwedê cem şîrîn e pêxember şîrîn e yani viya bi devê xwe dibêjin bêja çawa tu ji Xwedê hez dike Xwedê Teala dike dere heyata te de İslam dike dere heyata te de pêxember dike dere heyata te de fermanê Xwedê Teala fermanê vê Qur'ana pîroz dike dere heyata te de li kîjan welatê Müslümanî kîjan welatê Müslümanî dînê Xwedê Teala muqtedir e li kîjan welatê Müslümanî iqtidarê dewletê ku xelkê wan Müslüman e gorê şîretê îdare kirinî li tu welatekî Müslümana emr û fermanê Xwedê Teala nayê tedbîq kirinê û tevê wan ji divê em Müslümanin û tev jî ji bavê xwe hez dikin ji berê xwe hez dikin ji partiya xwe hez dikin ji ticaretê hez dikin tev kirinê pêşiya emr û fermanê Xwedê Teala û digel viya jî divê em müminin gava tu mümin bin divê heyata te ji sedî sed li gora emr û fermanê vê Qur'anê were dîzayn kirinê were bi rêk û pêkirinê ga em bizan tu ji Xwedê pêxember hez bike divê tu bizan bi derdekî te İslamê hebe ku ez şewa ji Xwedê ra ibadet bikim ez şewa dînê Xwedê têkim desthilatdar lê mixabin îro li temamê dewletê Müslümana dînê Xwedê Teala muqtedir nene û kesê ku dînê Xwedê Teala bixwaze têkin iqtidar bixwazin wek Hezretî Muhammed aleyhissalatu vesselam wek Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum ji wan Xwedê ji wan razî be mîna wan bijî li temamê dewletê dünyayê her wisa li dewletê Müslümana terorîst, taxî, baxî em bivêjin îrhabî tên îlan kirinê her wisa Xwedê Teala di sûreyê mücadele ayeta 100 da dibêje yani behsa rewşa me dike ev ayetine li kedre heyata me Xwedê Teala dibêje la tecidû qewmen yu'minûne billahi vel yevmil âxir ya Muhammed tu rastî civakekî ümmetekî qewmekî nayê ku bawerî bi Allah û bi roja qiyametê anî hatibe yuwaddûne men hâdellâhe ve resûlehu ku ew kesê ku muxalefeta isyaniya Xwedê pêxember dike ji wan hez bike ev ayeta hanina men hade kelime hade gotî kî dijmaniya Xwedê bike ew wisa tercüme kirî her kesê ku gava di mealê Tirkî de viya bixwîne Subhanallah ma em dijminê Xwedê ne em dijminê pêxember e la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dibe Muhammedun abdu ve Resulü dibêje ma em ji Xwedê em dijminê Xwedê pêxember nakin ew gotina hanina bi tenê bi gotina dijminiya Xwedê nêriya Xwedê tu vêrîne ma'na ayetê nayfam kirinî ew kesê ku bi muxalefeta emrê Xwedê û pêxember ra mücadele bike dijminiya emrê Xwedê û pêxember bike gava te de heyeta te da fermanê Xwedê tune be fermanê pêxember tune be heyeta pêxember tune be süneta pêxember tune be qanûnê Xwedê di heyeta te da dewleta te da di sîstema te da di iqtidara te da tune be tu heddê Xwedê Teala û Resul dike tu muxalefeta Xwedê û Resul dike nave müminekî ji vana hez bike îro li temamê dewletê Müslümana temamê iqtidarê hene sîstemê hene ji sedî sed tev muxalifê dînê Xwedê pêxember e tev muxalifin û digel viya jî Müslümanê ku nîv milyar û nîv Müslüman çawa dike destekê didin van partî û rêxistinê siyasî û xwe jî mümin hesab dike
لورا آیت حیاتا مدتونه حیاتا پیغمبر حیاتا مدتونه ام های جیتونه ام جی قرآن دوره قرآن جی مدوره جبروی جی ام دستک داده وان فاسقانا وان منافقانا وان مشرکانا ام واجی و خلیفه و مسلمان بناف دکن و خدا تعالی جمرد بی ناو که هنجوانا حزبک جبروی خدا تعالی دویجی ولو کان آبائهم او کسی که مخالفت امر خدا پیغمبر دکه با امر خدا پیغمبر مجادله دکه میرک شریعت خدا تعالی هیه او شریعت خدا را کری قانون کی بشری دانی نه قانون کی طاغوت دانی قانون کی مدنی دانی بی حکم دکه خدا تعالی دوی کسی که انسان کی بکش گروار کشی دسا داوی حبسی کسی که زینی بکی گرست داری لیخینه او قش خارج ویرا جزا تونه على كل حال يعني تمام قرآن حکم اسلام را کری حکم کی بشری دانی و بیاجی دجمنیا مخالفت خدا پیغمبر دکه و مسلمان میش تف جوان پارتی و ریخستنا جوان اقتدار حزک دبی او کسی که مخالفت خدا پیغمبر دکه ولو کان آباؤهم بابی وان با و ابنائهم ولو کان آباؤهم بابی وان با و ابنائهم کری وان با و اخوانهم بری وان با و عشیرتهم عشیره وان با عشیره وان حوالگری وان پارتی وان ریخستنا وان آوان کسانا ناب هنجوانا حزبک بابی و برای و عشیره و پارتی و گاوا لگورا مخالفت خودی پیغمبر لگورا مخالف دین خودی پیغمبر بجی ناب هنجوانا حزبک مخالفه یا اسلام نتنی لمیجو حج و رجوع زکاته اسلام تمامی تطبیق کردن قرآنی دوی امینه ابو بکر بجی امینه حضرت عمر بجی امینه حضرت علی بجی امینه پیغمبر بجی جبروی ایرو تمام ولایت مسلمانا مخالفت دین خودی کرد کور دین خودی ناجی و امری جوان حز کرد کسی کو مخالفت دین خودی کرد مرو جوان حز نکرد او کسانه خودی داد ویجب اولئک کتب فی قلوبهم الایمان خودی تعالی قلب وانت ایمان نویسان ایمان بجی کری وانت حز کری جبر ایمان اخواه کسی کو مخالفت خود پیغمبر که کسی کو مخالفت امر خود پیغمبر که کسی مخالفت قانون خود پیغمبر که جوان حزناک و ایدهم بروح منه خود تعالی بروح الجمع برهان و دلیل و نور اسلام او دسته کرنه و يدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خود تعالی وانت که جنت قد برماد آفدش و ابدید منه رضي الله عنهم خد جوان راضي وردوا عنه اوجش خد راضينا اولئك حزب الله وانا حزب الله حزب خد تعالى بارتيا خد تعالى كذب قلتنا حزب الله وحزب الله لتركيا حزب الله لاردن هي كذب عصابنا مثل نبوي دري يعني وانا طرفدار خد تعالى دبج الا ان حزب الله هم المفلحون هن شار بحزب خد تعالى يعني آلگری خد تعالى او کسی که مخالفت دین امر اسلام پیغمبر نگه ایکو سرکت خزنج که دور دا کاوان هر دو آیتانا تو بخوینه لحای دا خواه تطبیق بکه کتل که در وان آیته و آیتل که در مسلمانه جبروی ناهل مسلمان قرآنی بخوینه فهم بکه و کسی که قرآنی خلقی را و بکه جوانا ور ارهابی بناف دکن تروریست بناف دکن و حبس و زندان دا در زینه سلام و ریز جواره